Alright, so guys, je note we ya, tale ya mte try mte fe yon kay, di pa pase bien, so pa di jem, se son bagay mte bezen try, so di pa pase bien, so m just fell. So na dim ki sa nou de panse de kay la. So yes, aujourd'hui, je Noël, c'est Christmas, Noël. So, je j'aime te faire une vidéo, pour me mettre un Christmas tree, pour me monter Christmas tree, yeah. So, Make a Christmas tree. moi avec famille mio, avec famille moi qui était dans le là, on te fait like nous fait exchange de cadeaux. Ça veut dire mon qui j'aime l'autre monde ça là-bas, là acheter un cadeau pour lui. Ne quittez les mains. Mon qui jeune maintenant là acheter un cadeau pour lui, so ça well so yeah, ça bel fait là. So yeah guys, so restez branchés. Restez branchés, restez branchés. Restez branchés. Ça y cadeau yo. Ça y cadeau yo. Hein? Ok, so kounya la nou va ouvrir pour cadeau yo. Actually, I'm in ba ouvrir cadeau yo. Mia! Mia, come open the card. Yeah. Ok, so nou yon cadeau yo. Who's gonna go first? Mget de cadeau, mbal ba moun ouvrir. Mget de cadeau la. It's a rock. It's a rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. That's cute. Where are the long button before? Mara, vin ouvrir cadeau sa, Mia vin ouvrir cadeau sa. Oh, Mia dan do. Ouvrir cadeau yo nou. That's all big. Kapela. Mia vin na. Ouvrir cadeau yo nou, ouvrir cadeau yo. Hold on. Tan ni ouvrir cadeau yo. Ouvrir pa la. What is that? Hold on. Ouvrir pa la manga, ouvrir pa la kanya. Hold on. Gete la. You didn't. This one master still That's lang. apple. Oh, I get one for me. Wow. You see with Ouvrir your Mara. telephone, right? You see with Mara. Oh my Yes. God, that's good. Yes. So, qui s'en pense Oh my goodness. You're perfect. Oh, you see with Mara. iPhone, Mara, iPhone. Oh my gosh. You look. Oh Lord. Open it together. Ouvert ensemble. Ouvert ensemble. Ready? Ouvert par la Mia. Mia, where para Mia? Ouvert la Mia. Mia. Mara. Where did you get money to buy those iPhones? Qui sont les Mara? Mia, arrêtez là. Hold on. Okay. Hold on. Okay.
iPhone nan? So depanse? Oh, I was gonna give you some money, but I didn't. Ou te kontan pou iPhone nan? Nope. Ou te kontan? Wazè? Ba ou dou ben? Ok, konya so Mara. Mara, oui? Al pran, al bay, al pran gift so, al pran gift ou ba ou gen pou moun nan. Mia, come here, sit down. Bay moun nou gen gift la. Mama, crier. Man, poko. So fwa di, like, kiss, poko. Like, fwa di kon sa, kiss ou emesi pou ane ya. Like, ba on, you know? Yeah, Di yon bagay. Mama. Fwa di yon bagay. Ale, Mama. Mama, pale. Ou men. Oh, thank you, gift la. Like, di kiss ou emesi pou ane 2019 la. Mande pou ane 2020, pa men jale 2019 la, men tout sa ki bo 2020. Okay, that's good. Clap your hand, please. Clap your hand. All right. So, kunya la, kunya la, ou al pran gift ou gen ya. I don't know. E pi pou bay moun ou gen ya. Yes, you go la ba on Mbel moto po la? No. Yeah. The The second one. Oh yeah? That's good. Tela? No, your butela. Sir. This one. What the heck? Okay. Go ahead. You're big. Munta wale mkuu gawa ni. What by Jubilee? Be quiet. Munta wale mkuu gawa ni. Diba mo mo de For Uvel? Wa men yon vel. Just di kon sa ki so things pou ane 2019 flowers, whatever. Maybe I can prank someone with this. I David is definitely right. Whatever. So just di yon bagay. So I need David to bless. Open it. So nobody's sick. So everybody okay. En a komens bal. I mean, chanelman sa Creole yo. Se pale Creole. Oh yeah, sorry people. So, nous disons bon Dieu merci. Pas de monde qui est malade. Nous David is definitely passé bien. Pas de monde pour l'hôpital. So That's it? okay. And happy life. God bless. Okay. Okay, Daphne, you're next. Okay, Juby, you next. Oh yeah, you. So, Munta, le la kondi pour le baba bouteille qui next là. Yeah. J'ai caméra sur moi. Okay. Yeah, Munta, le la kondi pour le baba bouteille qui next là. Comme ça, tout le monde a une bouteille d'eau. Maintenant, on y va bailler pour iPhone. Il a une bouteille d'eau. Alright, thank you. That's my gift. I said gift moya guys on the way. So yeah. Une bouteille d'eau. So Wait, Daphne. Let me get prize. ça me merci pour 2019 là. Just business like 2020 pour le petit gens pays bon. Yeah, so that's it. So encore so kunya la mbal bay moun me gen. Mbal bay moun gen nou like ma point gift la moun sa gen deux gift. Moun sa gen deux gift, you know? Ma c'est gen. I know this is not. Tale. Ki so ou toujou di kon sa ou bezwen? Oh, yeah. Avant yon te di yon bagay. So ki like ou ka guess salye? An Xbox? Xbox? No, that's something else. An iPhone? No. Computer? One last thing. On dernier fois ou perdi de Can so. you give me a clue? No. It's nice. So I mean you can open yours because I know you're gonna be happy. Ou ka ouvel? I found water in the floor. Yeah, leave it. Stay here. My. Oh, allez. Open it. What is it? Open bag la avant. Open sachet la avant. Ouvre sachet la avant. I know this is not going to be surprising.
Mo sa yeah, valise. Mo sa gen la montan. Sa di gen show gon ha. Wait. How did you know I wanted that? I didn't even know I wanted a Nerf gun, but how did you know that? What is it? Ok, di kon sa pou ki sa like mwen achete l pou. Merci, mwen di koman di. Yeah. Because mwen te konan wè pran sa, mwen te bezwen di man mwen mèm jobi pou l'achete pou mwen, but sansan mwen di nou pa gen kob. But here, God bless you. Alright, thank you. Hold on. Okay, so yeah, that's for you. Ou ka ouve sa apwe. Sa e pou ou ka ouve sa apwe. Sa ou bezwen m kono bien le wal l'ekol. So m gon denye moun la ki se Kino. Dim Kino. Four. Dim Kino. Okay, sa e denye moun na. M bal ouve gift pal la. That's for you. Ouve gift la. She liked those things. Best Christmas ever. Can I open my That's it. So yeah, that's it, guys. So merci. La, merci. Thank you. Thank you, sis. Thank you.